Sa Good Vibes, electric jeep na magabiyahe sa Bacolod ang nag-abot na para matestingan. Sa isa ka oras nga charging, makabiyahe sang malapit sa 120 ka kilometro ang e-jeep. May report si Nico Delfin. Malapad kag sakto, 72 ka mga pasahero ang electric jeep nga nag-abot na sa Bacolod. Kaanggid ini sang saraw nga traditional jeep sang Pinoy. Himo ini sang Jiangsu Fengshuan New Energy Power Technology Corporation. Sunod kay BK Shin, Chief Executive Officer sang kumpanya, sana makabiyahe ang e-jeep sang 120 kilometers. Isa ka oras nga fast charging, tubtob 7 ka oras kung slow charging, pwede na maglarga ang e-jeep. And it's okay. We already checked every testing in China. We already many testing for the rainy, for the strength, for the speed, any performance already checked. And when you drive the jeepney, it's very calm compared with the fuel vehicle. It's very calm and very in the Bacolod city. You can see the many noisy and air pollution. Yes. We don't have any air pollution and very calm. So it will be helpful for the Bacolod city environment in the future. Ang e-jeep ang ginatanaw ni Mayor Albi Benitez nga isa sa mga solusyon sa ginaduso karon nga jeepney modernization program. Agud man masabat ang kinahanglan sang riding public. Once nga ma-determine agad nga viable sa ila, then we will encourage importation anay. After you're looking at about 300 initial importation once everything is finalized, and then after that they will start building the e-jeeps diri sa atin. Sa Webes, iga test run ang e-jeep. Eventually, we will have mga charging stations. Aside from charging station, mayroon kita swapping sa battery. For every e-jeep, there will be 2 batteries na i-allocate sa ila. Kung kinadla na yung charge, katulad to sila sa battery, so biyahe na maliwan. Ang isang comment that I have already seen, which I will relate this to the Chinese manufacturers of e-jeep natin, nga ang partakan, instead nga ara sa likod, ang proposal will be the side. Para kung mag-pick up sila sa pasahero, hindi mas safe nila kinalan sa likod, sa kilid sila masaka. Tuyo sang Chinese firm nga magatukod man sang manufacturing plant sa syudad, kabahin sang ila 10 billion pesos investment sa pungsod. Nico Delfin para sa DGCast Negros.